Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakong Hill Sumer kabasyong kabasa hagas ng Muktapur, West Jand Hills District. Kala ujor syaki pulit ka Muktapur Police Patrol Post. Ban pentip ba ukhun jongka, Kwis Sumer uba arpu Leit senam kerta hagas potrik unaitung azak pun rio. Ulami na yingsa hagas ng Muktapur bandai ya kendu ya usanu lamari. Ubadehi nakaju asnong Muktapur. Ubalasa hagajala Karnataka da kajingtmu bandai tray belalang badu. Ki pulit ka Muktapur tang syok pedang ya kajing ujwar kilap hak jing tip syabarok ki thanat ki badan hakaleng kari India. Ki pulit kilap pentip bakat kum kajing athu jong Kakong Hill Sumer kadang yo banyakran balau khun lingba ka mobile phone hakapor ba upoi ha Bangalore. Hendrai na do kani ka khilip man kimshim la yo alat shu banyakran badu wat haba ka mobile phone ka ringbank hendrai umshim la jubab shu bat tip shu sha e udan. Ka KSU Bangalore unit hau kurwo bala phach klap thai khubor kala pentip bala yo I khaddu yo Kwis Sumer haka khatlai trik unaitung aza pun rio hakapor kumba shipho bajimen stamp kat bau dang shong nakatri na Bangalore bandit Shahubali North Karnataka ka sengra kerpat ikinu kinu ki balam ni ki bayo I yo ni usamla kin pentip haki bahiyang asam hau mobile number khandai r lai khandai lai rr nyau khandai bat shaka KSU Bangalore unit hau mobile number nyau not san not khandai san henriu nyau. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chonggi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba e ba phinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru Tegi kot kisla badan kam, kat kum kejajing kam jong pi. Pila ru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habarok ke district ke badan Meghalaya, Leit no tang ha is kasi hers. Pila ban Leit bed, syak office terekam jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra syapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.